Ready? Yeah? Everybody's good today? Yeah? Yeah? Alright, good. So let's get started. This part of the body is the foot. Is your food. Yeah, okay, it's my foot. Alright, so what's this? It's a finger. Good. And what's this? It's a thumb. That's it. The meaning of the word for in Arabic is Li. Okay. What's your name? My name's Khalid. That's it. So vježbali smo present simple and present continuous, koje ta razlika između te vremena i nove riječi smo naučili, riječi kao both, the same as, different from, da ljudi mogu, znaš, objasni ovo je isto kao ovo, a ovo je drugačije od ovoga. What's the name of the country between England and Spain? France is the name of the country between England and Spain. Good. Dosta često s ovom metodom ponavljamo stvari što smo prije radili da bi, znaš, da dođe ta automatizam nekako da prvo ne mislu na arapskom ili na farskom, nego odmah na engleskom. Ova grupa, oni su početnici, tako da oni stvarno samo trebaju najjednostavnije stvari, najbazičnije stvari naučiti. Are you going to the window? Are you going to the window? No, I'm not going to the window. I'm on the... Da, ja znam engleski, ali ja nisam koristila od dugo vremena, pa onda zaboravila. Sad ja rekla sam, ja volim Croatian, tako kako ljudi, people ovdje very dobro, very good. Također natural, beautiful, is beautiful. Is Anna Brown tall? No. Anna Brown isn't tall. She is short. Ove osnovne stvari ću naučiti da mogu složiti rečenicu, da mogu pitati za upute, da mogu pozdraviti ljudi i tako dalje, da neke jednostavne rečenice da mogu formirati tako da na neku jednostavnu nivou da mogu komunicirati na engleskom. To je cilj toga. Da imamo to neki osnovne. What's he doing? He's answering your question. Good. All right. So ja očekujem za budućnost, budi dobro i mirno za mene i za djecu. Možete li zamisliti svoj život ovdje? Da. Sad ja imam 3 sina uči ovdje i sljedeće godina oni će ide na fakultet, pa onda mi živimo sad tu. I'm from Croatia, but I'm Croatian and I speak Croatian. Yeah? Super su grupa, stvarno su divni ljudi i baš je divota biti njihov profesor i biti tu. Super su, vidim da su voljni naučiti engleski, da žele biti tu u Hrvatskoj, da se stvarno trudu, redovno dolazu i vidim da im je drago da su tu i ne znam, nekako i čak i ako ima ta jezična barijera malo, vidi se da nekako smo se sklopili i to je to.